Nkaya minutes ntsena bila vura kumembiri nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Mngana lona FM komba ndlela ha vulavula hi kutani hi koromsete namo hi ka hi amukela na ku twisisa ku xiyimo xi fikise xisweswo ku va hi lahlekeriwa hi khala ka holobye wa hina hi ndlela la namuntlha loko ni pfuka na mpundu ni kume hungu ri ku kahle abatswaleriwangi sasekani vatswaleriwe abotweni verile boto kambe ku tiveka le botweni ivi loko se va ri a exile ivi mana vo va rhurha va ya asasekani hi laha ku nga ta ku ri na ntirho wa xitsundzuxo munduku a kwale a sasekani xin'wana ntirho wa xitsundzuxo wu ta va wu ri le a khilani a Gauteng kambe ke nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ni khalanga Pet Mathebula ya mahlweni na nongonoko lowu andaka leswi Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula. Sweswo vayingiseri wa Mngana lona FM nongonoko Afrika Wa Vulavula wo sungula vayingiseri lo nhlaka na vasome aye papa mpfukeni ngobo mpfukeni bot akenza swona man ni kombela ku tlhela ni landzelela ya nkulukumba Mboweni lava va nga hi siya man an lava ngo ku kombisa timhaka ta ku na tinyungubyisa mina la ni nga kona ni pfumela ku na rixaka hi ku angarhela ra tinyungubyisa ku kumeka hi produce munhu loyi nationally na le ka international level a nga va asset kumbe xitirhisiwa xa nkoka hi nkulukumba Mboweni leswiya a swo kumeka swi kha swi humelela mani na mani swi kumeka swi endliwa ntsena hi vanhu lava va tiyimiselaka evuton'wini through dyondzo through ku tiyimisela ku nga chavi nchumu hambiloko i kha i criticize-iwa hi tindlela tin'wana na tin'wana loko i ri munhu loyi i nga dyondza i kota ku yimela timhaka ta wena ene wa kumeka i phurumuka i vonaka ku i nga kota ku kumeka i va tisa ku cinca eka tiko ra wena and beyond. Leswi ni lava ku swi kombisa muhaxi hi twa kha va vulavula va ku tala na mina ni pfumelelana na swona ku this person he was a policy guru in the sense ya ku a va kota ku tshama ehansi va tirhisa mabyongo ya vona hi tidyondzo leti va nga na tona ku kumeka ku ndliwa tipolicy ta labor na economy hi ku angarhela kulukumba lava he was very determined and resolute aka character ya vona to an extent ya ku vanhu van'wani va va teka ingaku he is very stubborn cause loko va vulavula swo karhi loko hi kha hi hlaya loko va vulavula swo karhi va ku mina mhaka leyi ni yi vona hi ndlela leyi kuna vhengele ri nghenaka la ni khomele ntani Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula. Hila nga ko vayingiseri wa Mngana lona FM kumembiri timinete ntsena ku bila wona ya khumembe na mi twa mi le ku vulavuleni kambe hi xi lexi n'we mi nga ku mi avelana na vayingiseri xona lexi a va nge swi koti ku xi gugula va nge swi koti ku xi landzelela kwihi kumbe kwihi leswi mi nga lavaka ku vayingiseri va kota ku swi twa ku okay muyingiseri luya hi mpela wa tinyungubyisa hi titomboweni na so wa n'wi tiva okay i mhaka ya ku va kombisini ku a swi na mhaka ku i huma aka rixaka rihi loko evuton'wini vo va etiyimiseleni ngopfungopfu na switshekelela leswi ngopfungopfu hi timhaka ta dyondzo wa kumeka na wena i kumeka i ri xibye lexi xi nga ta tirhiseka evuton'wini ka tiko leri i nga ka rona ni le ka matiko man'wana lama vutivi bya wena vutlhari bya wena ntokoto wa wena wu nga kumekaka wu va impactful so hi xin'wana lexi lavaka ku xi kombisa ku nkulukumba lava kota ku he's from the humble beginnings munhu wo huma switandini ku fana na mina ni pfumelaka na n'wina na van'wana mara loko munhu a tiyimisela evuton'wini wa kota ku phurumuka and then loko hi migingiriko kumbexani hi ti-achievement leti a nga kumeka a ti-achieva a kumeka a recognize-iwa matlhelo hinkwawo and then xa ku hetelela n'wemuhaxi i timhaka ta ku loko va huma sweswi va nga kumeka va ku wiseni na siku na rin'we a va kumekangi hi twa va kha va kombeteliwa hi timhaka ta yini ta ku ingaku i pambule xo karhi laya ka
wa mfumo loko va kha va tirha hi ku hambanahambana ka tindhawu leti va nga tirha ka tona aka mfumo ni le ka private sector hikuva a vo tirha ka mfumo ntsena va tirha swinene le ka private sector. So ni ri Mutsonga Muchangani ni nga so na tinyungubyisa hi mhaka ku na hina tanihi rixaka ra hina ha swi kota ku producer vanhu vo fana na vo tirha Professor Nkondo hambi ku ri yena Flag Xivambu tiko ra Afrika-Dzonga a ro njhengenjhenge leswi ya swi vuriwa yini i mhaka ku i kharheni a ngo swi rhwalela ntsena i timhaka ta ku i dyondzeni. So ni tshikelela mhaka ya ku loko hi dyondzo ho kumeka hi landzelela timhaka ta dyondzo hi ri rixaka reri hi ta tikuma hi siya emhaka evuton'wini bya vanhu hi ku hambanahambana ka vona muhaxi. Nimetwelo ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Inkomu. 0860002543 imakumembirhimbirhi timinete ntsena hi bile awara ya 12 na kona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela twi kusuka la studio 2 1 Vayingiseri hi loyi inhlekani Richard Tatana Khalanga. Hello. ni Vayingiseri mi rini n'wina? So khensili Tatana Khalanga na moya wa khale ka murhangeri wa hina ka swa timali a wu ku rhula tanihi Magaza Machangana Vatsonga hi lahlekeriwile swinene. Khalanga ya mina leyi na ku vulavula hi yoho yi kome ngopfu tani ka van'wani nkarhi ni lava ku vulavula hi mhaka ku lo sale hi masiku lama nga hansi ka 10 vana va hina va tikuma va ri karhi va tsala swikambelo. Se xikombelo xa mina ka vaakatiko hinkwavo va South Africa ni vona ingaku na ntolovelo wo tala wa leswa tigireme leswi mi kuma ku tigireme ti chayisiwa hi xiyimo xe le henhla a ku na nawu lowu regulatiwa kumbe wo regulate ku vana va kota ku nyikiwa chance yo hlaya. Ni vulavula na n'wina muhaxi hikwalaho ka Papazela a Limpopo hi ndlela leyi tigireme ti twiwaka hi ndlela leyi tigireme ti twiwaka yona ta chavisa. Se a swi nga antswi ku vekiwa nawu vaakatiko ku hi yimanyana hi mhaka ya tigireme ku vana va hina va tsala swikambelo va heta. Swikambelo a swo tswariwa lembe hinkwaro swa mavhiki nduku va nga hi blame tanihi vatswari. Number 2 tikereke vanhu va hosi a hi yimeni ti-crusade na ti-conference vana va hina va kota ku tsala swikambelo. Swa disturb mi kuma ku kereke ya mahlweni ka vambiwa matende nhova leyi hinkwayo hikuva vana va hina mundzuku va ta hi blame tanihi vatswari ku a hi endlangi ntirho wa hina wa ku va nyika chance hi ta ku yini na hi ta tsandzeka ku va na vutihlamuleri. Se ni kombela sweswo ntsena ntwitolo nga ku hala giya va na pfumba ro loko vo kuma munhu a kha a hlayisa gireme a tikweni ro karhi va fanele va teka gireme ya police station ta hi humesa hi mali yo karhi ntsengo wo karhi. Na vatswari a hi pfuneni vana va hina ku va nyika mintirho yo tika mi kuma n'wana a yisiwa lodini ya tihunyi a swa ha ri swona n'wana vuya sweka galaza ra size 12 a hi swi tshikeni hi nyika vana va hina chance va tsala swikambelo va ta kota ku pasa. Tatana Khalanga ni khense swinene hlayisekani hi paradise. khenseli vota khensa swinene 0860002543 mhaka yin'wana leyi va vulavulaka hi yona leyi ko va ku ni le ka tinxaka letin'wana swi kona ni swa huwa kumbe ko va hina hayi mara ntsameni ri tahulume kun'wana ka ni twa ka va bateta ka hina vile va bate ka tiduma ku dlale a tahulume le hi hala ku ya ka va ra mundumu hala a te ka tiduma ni swi twa ku okay swi vula ku ati mara xivutiso ku huwa a yi na ngopfu mina na swi tsundzuka na ku yi sungulerini huwa leyi a ku ri hava na huwa na le giyani na ku nga ri huwa kambe ku lo na suka lembe rin'wana ku sungula ku xavisiwa ti-CD lahaya dorobeni ku ri na nkulukumba n'wana tshama laha tlhelo ka renke laha mako a hi tekeni n'wana Vayingiseri loyi hlekani Ayebo. papa But man tungari na ku ropana nyana ka leswa tikota leswi. Hi ndlela leyiwani tikota yi fane yi xawiwa kunene swi nga ndliwi leswo yi hakela hi n'hweti loko n'hweti yi hela ku timiwa ku hakeriwa TV license yinene i nga ri ha tikiselana loko ni langutini nkarhi kahle. ku tikiseriwa ma Ku tikiseriwa mina ndzi nga ri kahle ni ha tikiselana because a ku fane loko munhu a xava area ndiyani a fana va a xave kunene nga ta ku ya hakeriwa n'hweti na n'hweti ma swi vona. tikona ni teto mi xava kan'we tikona ni a mi swi tivi
o ani nga swi tivi ko va ku vutisa swi kahle mara a no swi nga ri a swo fane swo xaviwa kunene phela swi fana na munhu loko a xave phela leswi n'wi vulaka swona mi vula ku loko munhu a xave movha a fanele a nga ha xavi petrol a wu fanele ti fambela yi ri movha a swi koteki se na sweswiya yi ko decoder leyi ngo leyiwani yi to tirha ku fana na area liya leya mi yi xava kan'we kasi ku tlhe ku va na leyi va lava va swi kotaku va ti kotaku va hakela hi n'hweti. Okay, boti wa mina mi ni pfune namhlangana Cliff la basana. Inkomo. Ai Cliff na. Ku ka ri khale vutata ku ka leswi ni nga xava movha tswatswa ni nga a ku fanele ku nga ha xavisiwi petrol. Un'wana vayingiseri loyi hlekani. Mpfukile Buthati. Papa mina hi pfukile minjhani n'wana? Pfukile. A khensa. Na hi ri moya wa khale ka holobye a wu etlele hi kurhula. Buthati ni tikombela hi tlhelela nyana ndzhaku ka yin'wana nga vulavuriwa leyi nga va yi karhata vayingiseri loko premier wa Limpopo a pfula legislature a losa vuhosinkulu byinharhu Vatsonga va tikuma va pfaleleke handle. So a lava ku vutisa ku i mani a pfalelaka Vatsonga handle? I Vatsonga hi voxe, i tihosi hi toxe leti ti kombisaka ku kwetlembetana ku nga ri ki na loyi a pfumelaka ku compromise. So lembe leri taka premier i ta tlhela pfula legislature futhi. Believe you me, Buthati, Vatsonga nakambe va ta tlhela va tikuma va ri handle futhi. So a ta ku Vatsonga ku endleka yini ngopfungopfu tihosi nkwetlembetano lowu ku ze se wu vona na hi malandza. Hayi swi le ku tikeni. Okay, mani jampela ka mhaka ya Amashangani. Hale ka Amashangani a ku na nkwetlembetano lowukulu hi ku swa tiveka ku vandwandwe hi vo tihosi nkulu. Se ku va na swihosana va Mnisi na lava ka Khosa va Jongilanga na hambi ku ri Mambayi va Nkuna. So ku va swikombelo ku loko ku ri ku fasitere ra ku koxa vuhosinkulu ra ha pfulekile ka lava nga kusuhi na swoho va ku fana na va July na vo malume Mthambula Sipho Nxumalo a va suku yini va vona ku endleka yini hi vuhosinkulu bya Amashangani ku tikuma na hina hi hlayiwa mi tshama ku but ndi fona ni ri Lunching Court mara mi vula ku a mi tivi nchumu n'wina hi timhaka teto ta matimu ku ma fike kwihi sweswi hi sweswa vuhosi bya Machangani. Ndi hetelele laha loko va koxile va ka Nxumalo swi vya swi ya kanetiwa hi va Butmandla Mathebula mara swihoxo ni vone ku lera ku a mi swi tivi na ku swi fike ne le ka vumbiwa bya tiko leri ka khoto ya vumbiwa ya tiko leri mhaka leyi mi vulavulaka yona a mi swi tivi sweswo? No ni kombela mi ya yi lavisisa loko se mi yi lavisisi mi ta vuya hi ta kota ku va hi ta kota ku vulavula kambe sweswiwani a yi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we hi twa ku yi ri yini mahungu walawo kusuka kwalano hi ta kota ku dzikanyana ta mi byela ku hi dzikisa ku yini endzhaku ka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. hela nga komintsero mkanalo na FM komba ndlela languta ka ri makume na rumune minutes ntsena hi bile wona ya khomembira tsikanyana languta politics ta SACP ANC MK la kutwa n'we vativi va timhaka ta tipolitiki la ku twa ku mi vona ongeti kule ku endlekeni yini kule ku tlangiweni ntlangu wila a xikarhi ka ANC na SACP
loko xiyimo xi tetani hi timhaka ta GNU nako ku nga va ku ri yini lexi va SACP va xi zondaku ngopfu hi GNU se mhaka leyi nga ta va kha hi languta miyingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela tlhe hi languta na mhaka yaleyo ya vumbiwa bya MK mi va twile va kha va byi hlamusela hi nomo wa tatana Floyd Shivambu ku nga national organizer se ta va kha hi twa ku n'wamiri yini hi bombiwa byo lebyo lebyi swin'wana swi vulaku ku munhu loyi a nga na ang pfumelelo kumbe lungelo ra ku va vuxirho bya yena byi va ka mavandla yambirhi i president ntsena i president langa ko sweswi kumbe swi ta tshama ku ri president un'wana na un'wana la nga ta va ka vandla leri ke hi ndlela yaleyo sweswi ta kha swi hi pfuna na ku twisisa ku nga kha ku endleka yini hi leswi nga humelerisiwa hi tatana Solly Msimang kusuka ka Democratic Alliance leswi va nge vo va na vumbhoni bya swiviko swa vulavisisi byi nga endliwa lebyi va nge premier va lava ku byi humesa hikokwalaho ka ku va hehla leswaku byi nga va byi kha byi va kombetela na hi tintiho vona premier Panyaza Lesufi ivi van'wana va ku kumbexani se ku nga va ku fike mhaka yaleya ya ku tatana Panyaza Lesufi vo va ku hanyeni andlwini ya mabodhlelo laha va nga fanelangi ku wisa maribye kahle mhaka i yini laha se a hi lamiseni miehleketo bola mina wehe timhaka ta politiki ta tiko ra Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko hi kha hi languta leswaku tipolitiki ti koho vanhu va yimela hungu ro karhi kambe ri kha ri nga yisi helo na nchumu loko na ha kula mehe malembe endzhaku ni ta teka miyingiseri wo sungula la a ku ri a hi famba patu leri a hi famba hi rona ku ri Garabulo hi ze ya nghena le venge hi le xitichi Matsilele ma ku vo loko nghena la xitichi Matsilele a wu swi vona na ku nghena xikontirini patu leri ra xitichi Matsilele a wu swi vona ku nghena xikontirini ma ni twa ni loko mo kuma nkarhi mi famba kusuka kwala xitichi Matsilele mi ze mi ya fika ka Bongeni mi ni byela ku mi famba ka yini patu a ri na magoji i xikontiri mara patu na Arets I am getting no sungula miyingiseri hello inhlekani inhlekani Khalanga minjani epfokeni minjani papa hayi ngile ma I can't hayi dzikeni ya Khalanga mhaka ya MK na ANC na SACP game leyi va yi tlangaka a yi twisiseki hi reason yin'we leswi nga endla ku hi fika ka xiyimo lexi xa GNU i mavhotelo ya hina leswi hi nga swi vonisa swona va yi veka va ANC va rhamba hinkwavo ku tanani hi ta foma GNU va ala lava van'wanyana i va mahlweni na lava van'wana se game leyi tlangiwaka hi SACP i xitumbelela xin'wanyana lexi xi nga ze ku xi lava na ku mi ze mi mbamba ku yini reason leyi nga endla ku va i party ya yona ANC ku va ANC drop a support base from 57% to 40% va ha ri party ya vona se ku va vona va jika va ku hini hi lava ku endlekela so se va la ku ta vula yini na va la ku ta vula ku hayi a va fane va nga twananangi na lava va fane va twana mfumo wu fane wu rhana ku fana na sweswi wu nga ku raneni ku teta ma swi vona ku sweswi wa mfumo wu le ku hleketani loko ka ku nga fambi nchumu ivi hi langutisa this GNU the advantage ta yona sweswi hi nga ku hanyeni mina na n'wina petrol yi drope ngopfu ma swi vona na swivandla swa mitirho swa pfuleka ma ti vona na tipatrol ta illegal immigration leswi swi fambisaka swona loko mfumo wu le ku floweni se vona va against ku flowa ka mfumo swi fana na loko mi endla xilo mi tlhela mi tikaneta n'win'wini ku leswi a hi fane hi nga swi ndlanga loko ku ve va against ku flowa ka mfumo i mhaka yini hi ku va vilerisa hi ku ve ri ku na ti-sell out ku na yini kambe a hi ri hava ti-sell out ku sukusela hi 1994 ku fika sweswiwani hi 2024 30 years hinkwayo kambe vanhu vo rila laha handle na patu leri mi nyikaku xikombiso hi rona na sweswin'wana swi nga kona impela bootpack ni vele sell out position leyi va vulavulaka hi yona hi yihi a ku na sell out position la loro vo lo tsandeka kahle ANC yi tweriwile ku va yi kume 40% va rivala ku hleketa sweswo ku hi vona lava nga hi feyila ku hi fika aka xiyimo lexi
ivi fika ka xiyimo lexi hi swi vona hi mavhotelo sa va fanele va hlamula leswi mavhotelo ya nga vula swona mavhotelo ya vule sweswo ANC ya Xikwembu a ni munhu wa tipolitiki bootpad ANC ya Xikwembu yi swi veka kahle before ku hi vavanuna a hi fomeni GNU ava alangi lava vo sihalala lava va nghena hi leswi swi le ku flowing se va tlhe va kaneta the very same thing lexi vona va nga twanana hi xona va lava ku ta tendla vanhu aka hina ku ri hi ka va ntlangi nchumu kahle hina hi ri hi vona lava va nga hi feyini moni yisa matheni sinini bootpad narava nkarhi makwavo inkomo papa na cancer tlhelo rero mi nga ta na rona ni mi twile makwavo wa mina a hi hundzeni hi laha hi ta kota ku va hi yisa mahlweni ndaka lexi khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu mi swi twile ne i sungurile i dzikile mo a hi dzikeni ya mahlweni mun'wana hi loyi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhleka Ayi n'wana mani minjhani? Hi pfukile nga vona. Hi pfukile. Loko mi la ku twisisa ku humelela yini sweswi mi fanele mi tlhelela endzhaku la ku va nga zama va vulavula mani lava DA lava mani zile va ku ANC leyi nga yi joyina ku hina hi tirha swin'we hi le ya Ramaphosa before ku ta swilo leswi se ku ve na xitumbelelani hi leswi swi endla ku vanhu va va na problem because DA loko yi ya ku campaign hinkwavo na loko mi twa lava va analyze politiki ya vona va ri mi tirha njhani na vanhu lava nga campaign va kha va hi dyela straight ku va la ku hi wisa ene va tlhe va foma tipati tin'wanyani va ti nyiketa timali ta ku ti hi wisa se mi fika njhani ka xiyimo xexo xa ku n'wina va ANC mi pfumelana na vanhu lava because loko hi lavilisa vumbhoni lebyi hi byi endlaku na ti-research swa hi kombeta ku vanhu lava aim ya vona loko va endla bullshit ya vona a va loko wisa hina se mi fike njhani n'wina va ANC mi joina na DA ku hambana ku kwalana ku kasi loko hi kha hi campaigna lava va ku va hi wisa a mo tirhisiwa n'wina na because va vulavurile before va ku leyi nga tirhisaka na yona hi leyi ya Satana Ramaphosa that was the problem loko mi analyze politiki leyi humelelaka sweswi kambe ni lava ku twisisa la ku a hi ku yini ku nga se va na ti-election kumbe na nhlawulo a swa ha ri na mhaka la hi ku vanhu va lava vukorhokeri la sweswi vanhu va lava ku loko va pfuka nampundzu va kuma va ri na swo dya vanhu va lava sweswo ku a hi ku yini hi nga se ka ti-elections swi fanele swi khumba ku yini ka nkarhi wa ina va DA a va lava ku yi wisa ANC ene yi wile hi ku se yi na 40% mara a yi wisiwangi hi ANC DA a yi wisiwangi hi DA yi ANC yi wisiwe hi MK a tlhe hi swi kota ku swi vona ku yi wisiwe hi MK hi marito man'wani khale ka swirho swa ANC swo swi nga wisa ANC lava va vo ti vulavulela a va nga ta wina no issue leyi mi loko mi nanisa ti-ideology i mhaka ku kwalaya ku sunguleni ka ANC na loko yi sungula hi 1994 ku ve na certain group lava yimaka na ti-business ku va na certain group leyi fanele yi yima na nationalization se ku ve na ku betrayana ku huma a khale that's why loko mo va yingiseri lava va vulavula va ri sweswi a ku ri nkama wa kahle wa ku leswi hi nga pfumelana na swona before 1994 leswi hi kombetaka ku ikhonomi ya hina a yi kuli na hambi yo kula a yi koti ku create mintirho hi mhaka ya ku yi na interest ngopfu ya ti-business se a hi kume chance yo huma hi try another thing leswi a swi ta hi endla because mara a ku ya trya va mani hi ku lava va lava ku trya i va mani hi ku vanhu lava vonani ANC yi na 57 yes ivi loko yi va na 57 ku phatluka 17 yi suka yi ya yimela le tlhelo loko se yi phatluka yi ya yimela le tlhelo ivi mi tlhela a yi hlangana yi ya yi trya na vanhu lava a va ri ti-president for 9 years ya trya yini i vanhu lava va nga famba gondo leriya hinkwaro a va ya cinca yini ka ideology liya yi a yi ri kona leyi a yi kha yi tirha sweswi hi leyi yi tirhaka na namuntlha la ka GNU loko mo twisisa ideology leyi a yi kha yi tirha ya ku interest leyi yi tirhisaka ya business wise a yi create mintirho yo endla mali ka vanhu va lava nga na swa vona ka swin'wana a yi le ku createni ngopfu se loko ho tirha swilo swin'wanyana hi twisisa ku okay hi endla yini ku
loko ku fika swi create ka hina na hina hi kota ku create ntirho loko mana mara mi swi vonerini Balawudzi mi swi vonerini sweswo ku ideology leyi nge mu yisi helo mi swi vone sweswiwani loko se mi nga ha ri matimbeni loko se mi ri matimbeni a swi nga ri nchumu but issue hi leyi loko mi kha mi nghena mi kuma ku ri na system liya yi kha yi tirhaka remember problem ya ANC loko yi endleka i mhaka ya ku loko va vuya exile va negotiate ku ve na two faction kwalaya ka yona ku va na van'wanyana lava a va tiva ku loko hi lwela nationalization van'wanyana va ku sweswi hi endle ti-agreement to pfumelelana ku a ku na leswi hi nga ta nationalize ho fana hi tirhisa swin'we se lava ri matimbeni vo sungula ku huma le ndzhaku leyi a ku tirhisiwa ideology ya ti-business wise leyi soli a lwaku na yona sweswi at this moment ku guys hi mhaka ku hi luzile leswi hi nga ti boha hi swona hi 1994 a swi hi chuchile ku hi traya leswin'wanyana because lava ma swi vona mpfhuka hi nga sungula ha tsandzeka no nyiketa vanhu misava ina loko mi traya swin'wana mi ku traya swin'wana na mina loko ni nga tshama kona na swi vona ku swi nga hi pfuna ku ringeta swin'wana sweswo na mara loko mi tlhela mi traya na vanhu va lava va nga mi tsandzekisa mi va mi kha mi traya yini hi lava ni nga swi twisisiki ko no la mi nga swi kona i mhaka ya ku system leyi a hi pfumelelene hi yona ku certain thing swi fanele swi nationaliziwa a hi yeni hi ya nghena hi yona because hi system leyi ya sweswi ni nge pfumeli because ku na ti-agreement problem ya hina i mhaka ya ku a hi le ku kumbexani hi nga jikajiki ngopfu Balawudzi a hi ngeneni mhakeni mina na n'wina ni mi lavela sweswi a hi ngeneni mhaka hi nga jikajiki loko loyi a nge le ku rhangeleni mhaka leyi pfhumba leri a lavaka ku a ta mi pfuna ku mi cinca swilo leswi i mani i khale ka president a swo no a nga ku rhangeleni sweswi khale ka president a swo hala tlhelo rin'wana nge a hi cinceni a hi ta ndlela leswiwani ma tsundzuka nkama lowu a ku ri na president lowo ka a nga khomi nchumu ka mfumo yes a ku ri president khale Mamutlanti ma tsundzuka yes swi tsande njhani kwalaya hi lembe reri ya ku hayi mina ni ngheni ka mfumo wa swi swa so mina ni lava mfumo wa leswiya va ri na matimba kambe a va nghenanga va nghene ka mfumo wa lowu wu nga katsa na 30 years ya leyi yes hikokwalaho ka yini va nga cincangi kwalaya loko va fika va ku hayi ma swi vona mina ni munhu wa leswi a ni munhu wa leswiya se ni nge ngheni la no issue loko va nghena hi nkama leyi ene mi te kahle a ku ri na certain thing leswi loko vona va swi analyze ku loko i ri president sweswi ni nga kota ku cinca swilo swin'wanyana hi leswi va nga fika va ku no hambi wo va president wo va search i raniwa hi system you can't change it hi leswi loko mo va to loko va ka va vulavula sweswi va ri no loko hi nga cincangi certain thing ka constitution hambi mo tisa mani hambi mo tisa jese you can't change anything because system a yi mi pfumeleli ene loko mi sungula ku yi pfuxa va kuma ku yi violate constitution hi mhaka ya sweswo at this moment you can't change anything based on that system leyi nga kona mina lexi hambi mo hlamusela ri ze ri xa ri pela Balawudzi ni nge mi twi loko a va loko hume Mudawudzi hi loyi i lava ku hi cinca leswi mina ma ta yima na yena loko mi pela hi cinceni hi ringeta swin'wana mara n'wina mi sungula mi hlengeleta loko se mi hlengeleta mi ku leswiwani a hi cinceni leswi loko n'we kumbexana na ti-interest rate a ta ha mi khumbi hina ta ha hi khumba ku mi lava ku ti pfinyapfinya mi ti onha ku hi sala hi hlupheka swi nga koteki Balawudzi ene ni mi twa kahle but problem leyi nga kona i mhaka ku system leyi nga kona loko no mi hlamusela leyi vavaku ngopfu ni nge ni mi nyiketa switsinini hi mhaka mi twisanyana hi mhaka electrician mi sale na 45 seconds a hi mi twini yes hi electrician system yana leyi nga tirhisiwaka swona sweswi i mhaka ya ku swisiwana hi swona swi endlaku ku va na electrician kambe lava nga fuma after va tirhile va kume profit va kota ku hakela so that system you can't change it mi fanele mi tlika swin'wanyani laya ka constitution ku why swi ta so ku swisiwana ku va swona ena mi ri na woho matimba yo cinca constitution kwele mi ri na 2/3 mi ve na yona phela 2/3 n'we mi nga cinci ma ha ri ku dyeleli se mi dyerile se vela ku hayi hi tsikeni khomanyana dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a ni mani na Mavonelo Balawudzi hetitsani mi ri yini leswi ni zama ku hlamusela swona butpet i mhaka ku ka street ka laya
reason langa ikuma fana ya cintiso linkwaswo tatana Thabo Mbeki ivo va nga va na like leyi kulukumba va kuma 2/3 mara problem leyi nga na yona at this moment loko mo tshama hansi mi endla research ku kambe loko ku vuyiwa hi 1994 iva mani lava nga kuma ti-shares ka ti-business lava nga va varhangeri before lava nga endla ku nga vi na nationalization hiko mi nga ta swi kuma ku ideology yi sungule kwalaya and iva mani sweswi lava tiwaka ni ta kota ku swi vona kahle nkensile tatana Khalanga ni nyikeni wun'we tatana Ramaphosa va rin'wanyani va vona tatana Ramaphosa va lava mi nga lo va landa n'wini loko mi ya mangawu loko mi va landa a mi va landzela yini mi kha mi swi twa ku va na ideology yo ka yi nga ri yona mi lo va landa n'wini a va landziwangi hi hina ku na slip leti ta vulavulaka loko mi ri laya va tshama hansi loko vo za mi tsandzeka laya ka NAC ya kona va mi overpower that's why loko mi mutile mapayela tatana Ace Magashule va vurile kahle na vona va ku ni un'wana wa lava ni nga ni ya recruiter khale ka president ku va vuya yes se ya va vulavule kahle and sweswi ku na van'wanyana lava tisolaka mara loko mo twisisa kahle loko kha ku vulavula i ta mi byela ku ideology leyi tirhaka sweswi ya business wise hi yo yi nga kulukumba sweswi ka ANC leyi a kha ku liwa even before underneath mara sweswi leyi dominataka yaleyo i business ideology ya business a ku lavaka ideology ya yini nationalization se 30 years hinkwayo leyi yi mi tsandzini yi tsandzile hi mhaka ya ku lava nga rhangela a va sayinele swin'wanyana a ni nge cinci good bad loko mo fika kwalaho mi kha mi tirha sweswi ka Munghana Lonene ni kuma ku va ri system leyi tirhaka hi yona yile mavonele a mi yingiseli i mavonele a mi yingiseli na hambi n'wina ni kha mi swi vona ku mavonele a mi yingiseli a fana na mina a ni na right a ni yimila yena mara leswi mina ni nga swi twisise ku vulavula lava va nga rhangela mi vula vahi kasi tatana Mandela tatana Mandela va Thabo Mbeki va tatana Joel na Xitenge all those guys loko mi ya reveal la mi ya masikuma ku vanhu lava hi va 1991 1993 they've got the shares mara lexi ni nga xi twisiseki kasi n'wa mi sindzisiwa yini ku nghena mi kha mi swi tiva ku mi nga koti ku cinca a ni ri loko mi fika n'wina mi kume ku hayi mi lo van'wana vo rikholiwa mi nghena se ivi loko mi nghena mi sindzisela yini ku mina matimba phela n'wehe hikokwalaho vonani okay yi va ni mi nyika xikombiso xo hanya Panyaza Lusufi yes ina matimba ka constituency ya yena tanihi province system ya ANC a yi kha yi ku hi famba hi GNU yes good a nga nghenanga se hikokwalaho ka yini na van'wina loko va fika hi 19 ya liya va nga fika hi yona va nga fika mina system leyi a hi yona ni ngheni lexi ni tsakisaka loko mi tsundzuka loko va nghena va nghenile na milambu ya vona yi file mi va vona tatani va lava leswi ma vulavulaka hi yona se yi ta sungula va ta diliwa na yi vona hi khota swi sungurile mi ta swi 0860002543 dokoroko Afrika Wa Vulavula ni lava sweswi me a yana mi se ni mihleketa un'wana mi yingiseri hi loyi enhlekani loyi a ku ri na vo ti hungasela nga kona na un'wana hi loyi enhlekani papa mina mpfukeni minjhani Pfukile man kombela ku tekatekanyana leya SACP na ANC kombela ku tlherisela vanhunyana ndzhaku ne i ku a ka ANC na SACP portrait na khale i-police ta vona a ti nga hlangani ti vuya swifojiwa reason leswi nga endla ku swifojiwa i ku back then vo 90s va ve va swi vona ku ri no kahle lexi va lwelaku xona vona va ri vambirhi i mhaka ya ku kutsala vaakatiko ka apartheid se va veya va twanana ku ri no a hi ve ni alliance we have a common goal kumbe hina hi lwela xilo xin'we ku fanaka ku nga kutsula vanhu aka apartheid laha a va we a hi controla ngopfu hi mabuni kumbe lava nhlongo yo basa ivi sweswo va kota ku ta swi fikelela loko va swi fikelela ku vuye ku va na hoyi loko mo tsundzuka kahle loko se
mavandla lamambirhi ma nga ha kumani loko se ku fane ku wa ka ti-elections. I think it was 1992 or 93 loko ku za ku hundza misaveni kulukumba Chris Hani a karhi a nga twanani ngopfu na tipholisi ta ANC tin'wana ku a vona ingaku ta ha ri ku xaviseni ka vantima. Then the president then loyi nga ve a hlawuriwa wan'wantima wo sungula ivi a khonara all the parties leta ti ri ko South Africa ku a hi fomeni GNU leyi a yi include mavandla hinkwawo ya South Africa ivi ku fomiwa GNU leyi na yona yo ka yi nga tlhavelangi sana because 1999 ku vuye swilo swi cinca ANC kota ku tifambela yoxe. Se aka nkarhi wa sweswi yi vuyini GNU mara a hi yona GNU loko ku ri mi kota ku landzela tipolitiki ta South Africa leyi a ni hambi ni nga vitana CG or GC because this is a coalition government whereby other political parties they are out of it ava kona aka GNU leyi vulavula ku hi sweswi. Phela mi nga rivali ku a hi n'wina mi va vitanaka hi vo va ti vitanaka se n'wina ku mi va vitana yini a swi na mhaka i ku vo va ti vitana yini bona va ti vitana GNU. That's why sweswi va bothete mi kuma ku ku na nkwetlembetano kusuka aka SACP because kuna va koho lava nga ka SACP va vona ku ingaku leswiya a va rila hi swo khale ku ANC ingaku yi la ta va xavisa aka vanhu vo basa yi kote ku swi fikelela. That's why sweswi mi vona va kokela andzhaku and loko mo languta ma tshemba n'wina ku va kokela ndzhaku na tshemba mi tshembisa hi yini ni tshembisa hi ku na sweswi loko ku celebratiwa 100 years SACP a yi vangi phati ya yona COSATU a yi vangi phati ya yona. mina ni ta tshemba ntsena loko a ni lo twa va ku Beriman Dr. Blades Manda va ha ri holobye a ni ta tshemba sweswo ku himpela SACP vula swona ya le ta yi addressa loko ni karhi ni ta ku heteni a ni va ni hisa leswi a ni karhi a ni ta hi swona ku mi kota ku twisisa lexi sweswi xi endlaku ku SACP yi rila ne u ku vona ku tipolisi letiya hinkwato letiya ANC to saseka leta ti komba eka ku vantima va ta humelela a ya ha fambi hi tona sweswi yi famba ngopfu hi tipolisi ta DA hi ku loko mo languta leswi a hi rile swona hi ri vantima a hi lava misava yi vuyela aka vanhu and 70% hambi loko ku ri hi ku mara mingisero wa me mi kombe mi nga lahlekisi rixaka loko mi ku va famba hi tipolisi ta DA mi vula yini hi ku milawu mi tshama mi twa va ku GNU yi cince nawu wa yini sweswi hi ku tipolisi milawu ya mafambiselo a ku se cinciwa nawu Afrika-Dzonga sweswi lowu hi nga vula ku wu cinciwe hi mhaka ya tipolisi ta DA se mi nga hi lahlekisi kwalaho na loko ri makarhi ma swi landzelela a ni ma tsundzuka loko ku lava ku inaniwa NHI yi sayiniwini yi sayiniwini mara nawu wala tikweni nawu wala tikweni mara DA a le ku twisisa ma swi vona ku kambe yi sayiniwini i nawu wala tikweni hambi DA yi nga swi twisisi mara i nawu wala tikweni tatana dokodela Mtswaleli ve le ku tirhaneni na yona NHI a va ri KZN a khale va kha va vulavula hi yona NHI mara a board a yi lo tirheni yi tirhaka mi vula yini kasi loko yi sayiniwa a vete ku ta endleka yini vete loko ku sayiniwa yi fanele yi sungula ku tirha ivi ku kha ku endleka yini loko yi sungula ku tirha ku sungula ku tirha ivi swi karhi swi tikomba hikuva ku karhi ku tisiwa na lomu ka swibedhlele loko ku ri ku na swibedhlele a swi fanele sunguriwile swi tikomba ku ka swibedhlele na ti-private hospital i famba hi milawu leyi fanaka a yi ri mahungwini kasi 0860002513 n'we ri yini ayiya ku ta tsakisa laha kambe hambi swi ri tani mingisero Munghana Lonene FM muhleri ta hi pfuna ku anamisa miehleketo ku ya emahlweni kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na mani nkosi na Chauke mani nkosi na tinhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi le ku hi hlupheni swinene and it's about time ku na switwa matsonga ma hlangana ka hina hi dume leswi swa kahle ha cina na vanhu va swi tiva ku hina swi gaza Monday na Tuesday na Wednesday na Friday na Saturday i swa hina sweswo i ndhavuko wa hina a hi wu promoteni ku ha siku lero ka hi nga cineki mara a hi cineni hi wisa hi ta hi languta timhaka ta service delivery vanhu va ka hina hi nga cina masiku hinkwawo Monday to Sunday hina hi le ku cineni hina mhaka gungula ntsena loko hi vuya hi pati ri nga lunghangi ku hava nkarhi ro hi tshamaka tani hi rixaka hi vulavula loko ku ri ku va lava ku hi kombetela ku hina tribalism
tribalism a va teka hina va tatwa swirilo swa hina ma hi nga chavi ku pumbiwa ku hina tribalism swilo swi nga ri ku fambeni khalanga hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Bootpad inhlikane. Tile ku vuyeni Bootpad ka mhaka tipolitiki ta tiko ra hina. Mhaka yikulu leyi ni yi vonaki leyi humelelaka exikarhi ka SAPC na lexi na ANC a yi nge vi mhaka ya ku hlamarisa varhangeri va ku tala va ta yi sola GNU. Xivangelo xa ku va yi sola hi kolota ku kula ka mhaka ya tipolitiki loko hi ta va hi kulini Bootpad hi loko hi ta va se hi nga ha vulavuli hi mihlovo. Sweswi loko va ha vulavula vanhu va ku hlangana ka ANC na DA i ku xavisa tiko a hi se kula. Lava nga kula hi loko se hi ta va hi hlanganini hi nga ha voni mihlovo hi vona service delivery ya mahlweni phambeni GNU phambili. Ayi Bootpad. Meshivilelo xa mehe man. Hali Akhonok police station. Antwisisi swa ku hi fanele se hi hanyisa xinjhani hi ku Akhonok police station leyi ya pfala loko ri pela. Ene anti ivi ku va lava varhangeli lavakulu va maphorisa va swi tiva sweswo swa ku ya pfala police station leyi loko ri pela ene xivangele ngopfu xa ku yi pfala se kumbe xe yo la ku heta kumbe ilembe a yi na gezi. Se antwisisi swa ku vo ka va nga swi tivi ku hala henhla varhangeli va ti-police station swa ku police station leyi a yi na gezi ya pfala loko ri pela hi na nkingha Bootpad hi pfuneni kumbe loko nga ku swa koteka shem please. Na tsaka hi ku veri hi pfuneni loko swi nga swa koteka swi nga endla swi nga koteki ma yi tsundzuka ku mi yo hisa ku police station ya mi nga rivali sweswo phela kumbexani ni endla xihoxo laha swi tsundzukaka va hi byeli ku ndlekini kambe ni tsundzuka ku yo hisiwa mina vanhu va ku va kombisa ku vilela se mi nga swi rivali sweswo loko mi kha mi teka swiboho swihi kumbe swihi. Cheda ukahle awitivi imina due Ini mina due yini pfune high blood chukele loko mani va ri le marhambo milenge yo pfimba hey nkamu loko a vona n'weti se i nga hunguta ku khohlola loko swi ni pfunele kamareni mukhuhlwana ku ri yini se yi kumeka kwini mfo eka tifamasi hinkwato fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728 khume nhungu malembe hinkwawo vanhu va karhi va pfuneka hi imina due mfo u ni pfunile man imina due tshama u hanyile. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Mungana eka 43971 yaleyo i Mungana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Hlekani lona na Bootpad Khalanga. Mina langutaka leya ANC na SACP ku va yi nga yangi leni. Yi right na swivangelo swa kona ku nga leswiwani. SACP na yo ANC na Khosato a ku sunguleni ku ta fomiwa mhaka leyi va arile ku ANC nga joina na DA ivi tata Ramaphosa va ala va phusha mhaka ya ku joinana na DA. So leswi va vulaka swona vanhu va SACP va komba ku tata Ramaphosa is a sell out and indeed vanhu vo tala hi pfumela sweswo ku is a sell out. Why va pfuna ku joinana na DA ku ri ke DA i enemy leyikulukumba ya vona. So as va khomanga that is why va nga participate layani mani va soli va right it rights ta vona letiya up until ANC ze swi vona ku yendla xihoxo ku va partnership na DA yeku total lava nga swi lava hambi ku ri yo ANC a yi vulavula na yo yoxe yi nge joina na DA ena ku taka khaldoni ka mota le ka inko Chauka so vanhu vo tala va hlayeli kwin'we
lava mi nge vanhu vo tala va yima na swona mi vula va mi nga hembi ku vanhu vo tala va le kwihi ka n'wamatatani mi hlayele vangani ka n'wamatatani lava nge va yima na swona leswi n'we mi nge vanhu vo tala mi nga hembi sweswo n'wina mi yima na swona ya yima na swona swi mfanelo ya n'wina sweswo mara mi nga ku vanhu vo tala mi vula va ma kwalano se hi lama hoxaka xa koko hi ndlela yaleyo hi ku loko mo vutisa vanhu vo tala van'wana va ta ku hey yi kahle GNU mapatu ya le ku khuleliweni mapatu ya le ku lunghisiweni ha load shedding a hi na mhaka na swivangelo swa ku byi nga vi na load shedding hi mhaka yini ha load shedding petrol yi chikini se mi nga vuli ku vanhu vo tala mi vulavulela va mani vanhu vo tala va kona a hi kumeni lo Inkombo Pet na muhumelerisi wa hina wa ntokoto Bot Eric me la ku nghenelela ka leya matekisi yo Bot Pet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka Giyani mi ya ka Hlomela yi Bot Pet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaku kunene hi minenge Bot Pet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri wo chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati Bot Pet a hi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku no loko yo tshuka yiwa siku rin'wana Bot Pet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaku 14 wa vanhu ti-taxi ta hala Bot Pet a ti tali inkomu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela yo mhaka hina hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela hi twini vuhleri va hi pfuna kahle ntlangu lowu le ku tlangiweni hi SACP ANC hi wihi mina minkarhi hinkwayo ni tshama ni ri na reference point ya mehe i Dr. Blade Zimande hikokwalaho ka yini vona namuntlha sweswi nga kwa va ha ri holobye a va fanele va ku hina va SACP a hi ngheni ka swilo swa GNU na sweswi a ni lavi ku va holobye swi helela kwalaho se swa ni tikela ku swi twisisa ku endleka yini hi yo mhaka ni lave muhleri ku a ta hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa a hi amukeleni good enough Mashego muhleri wa hina ka nhlekani lowu Mashego nhlekani inhlekani braped na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula minjhani pfukele minjhani na me nipfukile a khensa swinene namuntlha Mashego twala kahle ngopfu twala kahle swinene ya hayi viki leri hundzeka hayi le hayi a swi nga fambi kahle no a khensa swinene a hi sunguleni la ntlangu lowu nga va ku ri koho ka exikarhi ka ANC na SACP hi wihi ANC yi tlangele ku va yi simeke GNU ivi lava va tirhaka swin'we va nga tshuneli swi vula yini kahle leswi endlekaka ka SACP na ANC nga swi vula ku ri hayi ANC na SACP yi tatana swele mapayila na Cyril Ramaphosa i mhaka ku ri loko o languta le ka GNU sweswi vanhu va ku fana na Gwede Mantashe i makomunisi vanhu va ku fana na Mbatshisi Mdladlana vanhu va ku fana na Blade Nzimande vanhu va ku ri loko va vulavula va ta byela vanhu ku ri makomunisi va rhangeri le ka Communist Party mara va koho ka GNU mara Communist Party loko ku vulavula matsala wa yo tatana mapayila ta vula leswaku Communist Party a yi fambisani xikan'we na xiboho lexi ANC yi tekeke swa ku tirhisana na mavandla man'wanyana so munhu a nga vulavula ku ri leswi swi fana na nkarhi loyi ya ku yiwa Polokwane 2007 i ku ri Khosatu ya tatana a ku ri mani kambe loyi secretary ya Khosatu nkarhi leyiya na SACP ya Blade Nzimande hayi ku ri a va nga fambisani kahle na leswi ANC a yi swi endla leswi a va swi vita ku ri 96 plus project mara a va nga lavi Thabo Mbeki so hi swi vonile ku ri ku supporta munhu ku na ku supporta principle
iveke SACP le kwini iveke na Afrika Dzonga le kwini so sweswi nga vula ku ri a hi maka SACP na ANC hi maka tatana Cyril Mapaila na tatana Cyril Ramaphosa hikokwalaho ka yini yi va ya vona va ri vambirhi a ni ri i nkarhi loyi ku khome tatana Jacob Zuma u swi kote ku khoma ANC na tiko i ti-vote kumbe i ku tirhisana xikan'we na SACP ya Bed Nzimande i 2007 le Polokwane hi laha yi voneke endzhaku kwalaho munhu wa ku fana na tatana na Dr. Nzimande a ta va ministera na van'wanyana va kume ti-position vanhu van'wana lava a va ri ka COSATU va kuma leswaku na vona va swi kota ku ri va kuma ti-position ka mfumo kumbe kun'wana va va timeyara kun'wana fana Mpumalanga u kuma ku ri va ta va vomajuwa va ta nghena va ta va ti-MEC vo Justice Peter Limpopo hi nkarhi loyi va swi kota ku ri na vona va ta kuma ti-position na vanhu va ku fana na Silomuloto ye vele khale a ri mara u humile ka insense ta kona mara vana ku fana na vo Justice Peter so leswi swi endlaka ku ri ku va na ego ya tatana Cyril Ramaphosa i ku ri Cyril Ramaphosa inkwerhu ku laveka tsundzuka ku ri nkarhi leyi a ta hlelela ka politiki ya ANC 2012 i munhu wa ku ri a ri le ka mabindzu vana va vulavula ku ri i candidate ya business lava leswaku a ta nghena ka ANC a ta khoma ka ANC i ku ri va ta va na confidence ku ri tiko leri ta fambisiwa kahle so a hi munhu wa ku ri vanhu lava nga tiveki ANC va ta ku va mu tiva kahle ku ri munhu u tirhisa na vu-Ruth Meyer ku tsala constitution munhu wa ku ri a ri le ka CODESA munhu wa ku ri ka ku vulavula swa ku lungisa swilo kumbe peace process ya Ireland a ri kona ko hi mhaka IRA na mfumo wa le England so vanhu va ku ri a va mu tivi a va tivi leswaku u tiva u munhu wa khale la ka politics so leswi vanhu va ku fana na Mapaila va swi endlaka i ku ri va lava ku personalize ku ri Cyril Ramaphosa u rhandziwa hi valungu loko rhandziwa hi valungu swi vulavula leswaku we a wu fambisi swilo kahle so hi le ndzhaku ka mhaka ya hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela ma vona loko yingisela munhu yingisela munhu ivi hetelela loko n'wi yingiserile a wa vona swinchinani loko swi ka swi ku byela mathevolo yana henhla mathevolo yana hansi a wa swi voni kambe ni khomeleni kwedeni afu Mashego a ma ha ri ku hlamuseleni hi kenta mi kombisa timhaka ta ku swin'wana swa leswi hluphaka i ku hetelela ku vana van'wana va twa nga ri timhaka ta tipolitiki van'wana vo ti welawela ya i swona swa ku ri vo ti welawela ku ri ka politiki ku na leswi va ku ku na ideology kumbe hi ndlela leyi u kuma leswaku vandla va politiki ri vona swilo hi yoho swi lava swilo swi famba hi yoho mara loko u languta ka GNU a yi tirhi ideology i ku tirhisana ka bindzu kumbe business arrangement ka DA na ANC na mavandla man'wana ku ri a ku na swilo swa ku tala ngopfu ku ri va swi vona swikahle so mara Cyril Mapaila a nga twisisi ku ri leswi a yi politiki a yi yo mhaka ya politiki laha ku vulavula mhaka ya mabindzu ku va mhaka ku ri a ku na ntirho i la mhaka ku ri America sweswi ya tiva ku ri va le ka hlawula ka vona loko va ta hlawula loko ku nghena Donald Trump ku nghena mani mhaka ya AGOA hi 2025 a yi ta vulavuriwa so leswi swi endliweke i GNU swi endla ku ri AGOA vanhu lava khomeke timali va ta ku Afrika-Dzonga swilo swi famba kahle so a ku na politiki kwala mara tatana Mapaila u ta hi mhaka ya politiki ene sweswi vanhu va la Afrika-Dzonga a va lavi politiki va lava ntirho va lava ku hanya vutomi bya ku ri va twisiseka kambe i ntiyiso ku vana va lava politiki hi ku va po va nghenaka va nge himpela kahle i vule swona va endla swona va SACP hina hi nge tirhi na DA sweswo i ntiyiso ku vanhu va South Africa a va lavi politiki va lava ku mintirho va lava sweswo mi swi hlamuselaka vanhu va Afrika-Dzonga va lava ntirho a va lavi politiki ni ta ku byela ku ri swi huma kwini loko o languta vanhu lava vulavulaka leswaku ANC ku laveka i tirha na MK party na EFF loko va languta majority ya vo i vanhu va ku va tirha i vanhu va ku va tirha ka mfumo i vanhu va ku ri van'wana va va deployile ka mfumo a swi endleki ku kuma munhu ku ri a nga na ntirho a ta ku byela ku ri no me ni vona ku ri ANC a yi fanele tirhisana na Mkhonto wa Sizwe party vanhu lava vulavulaka vana ku ri vana i xilungu va ku na ti-privilege munhu tiva ku ri loko la a ri koka masipala a ni ta tiva ku ri va ta ni endla CFO ku va ta ni endla yini mara sweswi swi nga endleki kahle hi kumaka ku ri se ku na DA na yi ta va yi na interest and ANC yi nge byeli DA ku ri no mi nga vulavuli nchumu yi ta lava ku yingisela ku ri DA yi ri yini so
loko u ya ka vanhu va ku ri a va na ntirho vanhu va le makaya u ku mi lava yini loko ka u ku choose ka politiki na ka ntirho munhu ta ku byela ku ri ni kombela ntirho ni lava ntirho ku ri ntirho huma ka mani a va yi ngheni yoleyo so i leswi tatana mapela a nga swi twisisiki ku ri communist party ntirho wa yoho i ku ri i dyondzisa vanhu i politiki ya vusosiyali hayi ku ri i va monitor ANC ku ri ANC yi endla yini so SACP ya tsandzeka ku dyondzisa vanhu vusosiyali mhaka leyi ku tsumbumaka leswaku vanhu va lava ntirho loko SACP a yi ntirho wa yoho vanhu a va ta lava politiki ku na ku lava ntirho ku fana na le Cuba la ku na economic blockade ya khale 1959 mara loko ya ka vanhu va le Cuba u ku choose ka politiki na ntirho va byela ku va choose politiki ku ri va dyondzisiwe kahle SACP ya la Afrika-Dzonga a yi dyondzisanga munhu mara sweswi va lava leswaku vanhu va ti khoma va vulavula ku fana na vanhu va ri va dyondzisiwile na ku ri a yi endlaka ntirho wa yona yi ti komba yi ri kule no hela mhaka leyi kambe a hi languteni ka mhaka leyi ya SACP na ANC ku ti komba ku nghena na munhu wo fana na va tatana Panyaza Lesufi hi ku loko tatana Mapayila va vulavula swi endleke va nga va quote tatana Lesufi ku hey n'wina va ANC ha mi vona sweswi xa kutaniya ku endleka yini la tatana Lesufi loko u lava ku tisa tatana Lesufi brapet ku laveka u ya ndzhaku ka tsongonyana 2022 hi nkarhi leyi ku hlawuriwa Nasrec ya tiva inkwerhu ku ri loko ku yiwa le Nasrec Gauteng ya ku ri khomi i rangeriwa tatana Lesufi a va zanga va lava leswaku tatana Ramaphosa ta khoma ANC i lava ku ri a va lava ku ri ku ta khoma munhu n'wanyana Nkosazana Dlamini Zuma kumbe mani kumbe Mkhize kumbe mani loyi wa ku ri a nga fambisani na tatana Ramaphosa swi vutise ku ri swilo yini loko me la ni tshameke ko ni languta ku na timhaka ta ku tala ti endleke le Gauteng ta ku ri kahle if a ku khome munhu n'wanyana ti endleke i nkarhi leyi ku khome munhu a ku fana na tatana Zuma la first demand yin'wana to a khomile nkarhi leyi ku endleka la first demand sweswi tatana Ramaphosa ku na loko a khomile vone mhaka ya Thembisa Hospital tibege ta ku tala ngopfu Rahima Musa Charlotte Maxeke vone ku ri Gauteng sweswi loko ya xibedhlele u ya ko lova le xibedhlele so vurhangeri va ANC va le Gauteng a vurhandzi tava mhaka ya tatana Ramaphosa a tirhisana DA ku ri a va rhandzi accountability leswi swi voneke va ta endla government ya voya minority government ku na ku ri va tirhisana na mavandla man'wanyana i ku ri timhaka ta ku fana na ya ndzhaku leyi ku na yin'wana va ku Alexander Renewal Program vanhu va ku tala va yi tivi ku ri a ku hume tibillion ta ku ri va ta lunghisa Alexandra a yi endliwanga mali yi dyiwile sweswi vulavula mhaka ya life demand mali jiwile a ku na munhu loko sweswi ni ta vulavula ku ri u le jele kumbe khomile mhaka ya life demand ku na leya Thembisa Hospital munhu u dlayiwile mhaka ku ri vulavuri so ku na swa ku tala leswi vurhangeri va ANC ya Gauteng ku nga laveki leswaku swi ta humela le rivaleni so i mhaka leyi va nga laveki ku Cyril a tirha na DA ku ri loko a tirha na DA va ta swi kota ku vulavula kan'we va ta swi kota ku vona swilo hi ndlela ya ku fana so loko ku endleka tano va nga swi koti ku ri loko se swilo swi nga fambeka swa ta ku hoyi DA endlaka leswi so that's why so le mapala to vulavula hi mhaka va Panyaza vo Panyaza if a ku khome Panyaza ka ANC national a ta tirhisana ni EFF MK party ku swi ti vulavula ku ri i continuity leswi a swi endleka khale a ta endleka ku nga na munhu ku ri ta vulavula swa ku biha se ibi MK party leyi vulavula ku yona nsale timinete tinharhu la kambe van'wana ve ri swin'wana swi kotisa ku tatana Mapayila i timhaka ta ku a ku ri opportunity ya kahle ya ku ANC na MK na kumbexana EFF va tirha va kota ku landzelerisa timhaka leti ti nga tsandza hi 1994 kambe a swi kotekanga swilo swoleswo a swi ta koteka swilo sweswo swa ku lulamisa swihoxo leswi nga ndliwa hi 1994 loko ku impela swi koho swihoxo leswiwani swihoxo swi koho se 1994 swi sungule hi 1991 ka Grotesque minute nkarhi leyi ya ku sungula vurhangeri va ANC vo tala Afrika-Dzonga vo ta vulavurisana na Mabunu swi ta yi Codesa 1 swi ta yi Codesa 2 swi ta ka 1994 ku tala swi tsariwile hansi i xilungu va ku na ti-sunset clauses ku vulavuriwa ku ri ku ta endleka yini eka mfumo na ku ri swi ta endleka rini na ku ri swilo yini swa ku ri swi nga endleki mhaka ya ku fana na ku ri maphorisa la special branch ku va dlaye vanhu va ntima va ku ri a va lwisana na apartheid va nga khomiwi va nga yisiwi jele swi tsariwe hansi swa tiviwa so Jacob Zuma
ube president ya tiko 9 ya malembe a nga endlanga nchumu van'wanyana lava rhangeraka ka kun'wanyana na vo va ve timinister ta maphorisa van'wana va khome ti-NPA a va endlanga nchumu. So loko tatana Mapayila na van'wana va vulavula ku ri loko ANC tirhisana na MK party yi ta endla swa ku hambana, swi komba ku ri a va dyondzi kahle, a va tivi politiki kahle, ku ri ku na swilo swa ku tala swa ku ri swi tsariwile swi tiviwa hi voko ku ri swi nga endleki, swi nga karhateki ku ri ku khome mani kumbe ku khoma EFF kumbe ku khoma mani a ku na leswi swi ta lunga. Mhaka misava ku sungula a ku na munhu loyi a ta nyikiwa ka misava, na loko ku nga khoma EFF hi mhaka ku ri swi tsariwile khale and swi fambisana na timali leti ku ri ti laha Afrika-Dzonga, swi fambisana na ti-investment ta laha Afrika-Dzonga. Loko u sungula vula mhaka ku teka misava u ta hlamala mundzuku va ku byela ku ri Mercedes Benz kumbe BMW kumbe yini se ta teka yi famba ku ta kuma ku 50,000 ya vanhu va nga vi na ntirho. So u ta vona ku ri u ta rhangera mani wa ku ri a nga na ntirho, u ta kuma kwini mali ya tax ya ku ri ta ka xikolo, u ta badala na maphorisa na vothicara. Ni sale 30 seconds. Mirini constitution ya MK very president ntsena la pfumeleriwa ku va na dual membership na mavandla mambirhi. A ni tivi ku va vula president la nga kona kumbe switandisa sweswo ku ya mahlweni na. MK before nhlawulo yi vulavule leswaku endzhaku ka nhlawulo va ta convener conference ya ku hlawula vurhangeri hi laha va ta vulavulaka kona ka constitution leswaku constitution leyi ku laveka i tsariwa kumbe ku va na input ya malunga MK party. Sweswi swa komba ku ri i dictatorship leyi endlelaka ka kwalaho, swi fana na constitution ya le Libya hi nkarhi wa Muammar Gaddafi va ku kuna the green book. So leyi va ta constitution hayi constitution i green book ya tatana Zuma na i tatana Zuma na n'wana wa yena kumbe Duduzile ku ri va ta kuma njhani laha. Hayi constitution MK ku laveka va na constitution ya ku ri i draftiwe hi vanhu kumbe na consultation ya vanhu, hayi book ya ku ri tsariwe hi vanhu vambirhi kumbe vanharhu ya ku ri i tirhela ye Jacob Zuma loko a ri president ya vandla leri ya ku ri endzhaku kwalaho ku ta nghena Duduzile na ye u ta kuma privilege ya ku ri ta va na na dual membership. So i mhaka ku ri i vandla ra vo, that's why close yele yi nga suki yi ta tshama yi ri ko ku fika laha malunga MK party ta ku a lava ku ta va na constitution ya kahle ku ri constitution ya vanhu. Good enough Mashego. Khenseli swinene nkarhi wun'we ku tiya ku engeta. Khensame. Tlheri wa hina wa mahungu a hi ni ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lona FM kumandlela i makumenharhu mbirhi timinete ku bela awara ya 13. Hi lava ku cinca gere a ni ri swi twile ku hi vulavurile tipolitiki hi vulavurile se hi vulavula hi timhaka leti hi n'hweti ya vutleketli leyi Afrika-Dzonga hi languta swin'wana na swin'wana swi khumbaka timhaka ta vutleketli. Hi yo mhaka na sweswi hi ta khumba timhaka ta ku ve n'wina van'wamathekisi ni swi twile siku rin'wana ri laha ka Siyandhani mi gqivela un'wana a ku hi khalanga phela ti-taxi ta hala a ti tali, a ti vula na ndhawu ku ta hala a ti tali. Se mhani na vo va nghenini lava va vulavule swin'wana se ni lava ku i twa ku ve ri yini ivi hi kota ku twa tlhelo ra wena ka 0860 002 543. nongonoko hi le ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo kambe ke ni nga se ku tlangela vona mhani lavaya yimani ku tsundzuxa leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. Vulavula botpet na muhumelelisi ni ta nghena ka leya mathekisi hakunene mathekisi ma layicha ku tlula mpimo. Loko mo languta layini ya ka N'wadzikidziki vaya xikukwane na Vombatlu na Van'wadzikidziki. Leswi ti layichisaka swona loko ti suka hi le swa chavisa. Loko movha liya yo wa ku hava na wun'we a nga ta nikisanana leswaku yi layicha vanhu va yima hi minenge ku nga havi na nikisanana, ku nga havi na moya wu nghenaku. Ene lexi xi ni karhataka matrafiki ma kona laha nkanyini loko mi dlulaka ka xikukwana a va vulavuli nchumu vo fika va va nyika 20 rand va hindza o ma mina khulukhulu laha 15 rand. Inkombo pet na muhumelerisi wa hina wa ntokoto Bot Eric me la ku nghenelela ka leya mathekisi yo Bot pet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka Giyani mi ya ka Hlomela yi Bot pet taxi ta hala a ti tali
a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri wo chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi tala ka vandindana va mahlati botpet a hi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku no loko yo tshuka yiwa siku rin'wana botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaka 14 wa vanhu ti-taxi tala botpet a ti tali inkomu 0860002543 maswitwile ne se la ku twa n'we kwala mi nga koho ku mi vona nge ti xiphiqo yini nako hi nga huma njhani ka mhaka yeleyo ve ra ti tali a hi kona ntsena byeriwini na ku na layini ya Giyani Bungeni a yi tali taxi ta ko va yima na hi milenge vanhu na layini ya Nkuri Siyandani a yi tali a hi vulavuli Giyani ntsena na kwala mi nga koho a hi mi twinini ve ra ti tali ti-taxi na kusuka ka Makuleke ite kusuka kwi kambe le ka Makuleke ya kusuka ka Makuleke ku ya ka Malamulele naswona swi twile ku veri a ti tali ti-taxi ta n'wena se xivutiso ku hi lava ku vona yini kahle kahle hikokwalaho i ncini xi ndlaku ti nga tali a swi antswi mi tlhava mi ya chicha ku tlula ku n'wina mi fanele mi paketela vanhu hi ndlela yaleyo a ntivi 0860002543 na ri teka riqingho ra ndzhaka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 20 hi seba awara ya mbirhi hi loyi musikisana inhleka mpfukini botpet mpfukini mjani baba kona xikhulu xa mina a khensa ya edi ayi xikhulu mi pointing ku like no vula ku like mi analyzing ya ku ti-taxi to tala no vula ku ti-transport to tala whether le Joni KwaZulu-Natal fane ku ka Matiyani i ntiyiso ka ti tali a ti tali ti-taxi ene ku na taxi association taxi association ti engage na ti-stakeholders se swileswi swi humela ka hina vaakatiko swi humela ka vaakatiko va ka Matiyani whether hi le ka Miyexe whether le ka Gawula se hina hi ri yini vanhu lava va yaku ka Malamulele vanhu lava Thandong vanhu alo 3 va ya ku Giyani why va pfumela vona ku tlimbana laha phakati na se swilo swo how can I nge blame ti-taxi driver we can't blame taxi owners ntsena se vaakatiko vo ti veri yini xin'wana futhi xikulu xa mina i mhaka ku mi kuma ku ku ngeteliwa mali a ku na consultation ya vaakatiko munhu o hlamula a vona taxi laha yi fika ku se ngeteli 5 rand noni ka xikombiso se swi vula yini na swi vula ku tlimbana ka vanhu vala kahlali ku hunguta tinghozi te le mapatwini hina tanihi vaakatiko vanhu va South Africa ku fane fane hi va phati hi va na xiave xikulu xa mina hi fane hi va na xiave ti-taxi owner va fane va swi tiva ku taxi yi lacha vanhu va 14 mara sweswo i ntiyiso swa humelela ka Matiyani vanhu va ka Matiyani va hava democracy va hava freedom va ti-chomi freedom mi vula njhani loko mi ku a va tivi nchumu hi freedom mi vula yini a ni vula ku a ni kombisa ku taxi leyi suka ka Matiyani ka Josepha le ka Minga le kusuhana na Pretoria mi kuma yi tele se mara loko yi tele swi vula ku a va tivi nchumu hi freedom kumbe mi vula yini kahle mi vula yini se hi vula ku okay botpet ma swi tiva ku loko taxi yo za yi va overload yiwa a mi hakeliwi so you have to be responsible as a muakatiko wa South Africa a no ni ka xikombiso le ka Matiyani mara tindhawu to tala i ntiyiso ku sweswi le ka transport month i safety yi le mapatini mara our first parade i ku vaakatiko a va vi safe loko va kha va famba la mapatini mara ti-taxi driver va nge swi koti
Nemetwe mi nga nyiki xikombiso hi ku vanhu a va tivi freedom sweswo a hi swona kambe hambiswiritano Nemetwe a hi 21 0860002543 kumbexani a nga va kha vula ku vula yini kumbe no kwana nga n'wi twisisangi ku ala ku vula yini kahle kambe hi amukele n'wana hi loyi nhleka aya bopta dinga epfokeni ni vulavula na xikalaveti na swinjirona hello ne vayingiseri ya ni kombela nghena ka leyi ya mathekisi leyi hello mi le ka swin'wana boti kumbe hi hinda hi kuma van'wana hi ku mi twala mi ri ku chayeleni hi ku amilaka hi yo mhaka mi kha mi ku halo ko tala hi na la loko hi ze munhu a nghena hi n'wi nyika nkarhi a vulavula boti a hi n'wi ngheneleli se loko n'wina ma ha ku halo swi vula ku mi le ka swin'wana hi kumeni un'wana kwalano cindani twa 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lona FM i khume ntsevu timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi un'wana hi loyi nhleka boto mina hi pfukile n'wina ke pfukile mhaka ti-taxi ya tika swinene ni ta nyika xikombiso hi site ra ti-taxi ta ku huma hala vombawula phala ubeni Savulani layeni liya loko ti ya dorobeni ti nghena hi laha ngove hi helela koho ti keretela ti ya huma hi le ritanga ti nghena hala stadium se ti nghena dorobeni leswi nona swi tiveki ku association yi le giyani yo ka yi nga swi tivi ku ri ti-taxi ta hi le ritanga na kumbe ti-taxi letiya ti fambaka laha to ha ti-permit kumbe ka kambe ni byeli swi onha yini loko ti kha ti ta hi le ritavi a vola ku hatlisa ti fika kumbexani va la ku hatlisa va chicha vanhu va le ti-A sweswo swa ku taniya swi onha yini ka n'wena ku va ku ri hava vanhu va le ti-A ni ti va ti layicha vanhu lava hi ku dorobeni straight swi onha hi ku laha hi le ndzeni ka nkova ku ta na mpfula and xiganga ndhawu leyi a ku hlayisekangi total maswona to reta ti-taxi ende vo yizelana loko ti kha ti famba nhoveni va papalata patu leriya a fana famba ro hala Krematati ni mi ri ti famba ti ya nyizelana ti famba nhoveni ti papalata patu rinene ti papalata patu rinene botsa ti ngheni laha ndzeni ka ritavi ti vhojavhoja sava leriya ti khandziya xiganga maswona ku loko ri nkoveni xiganga na xiganga ti khandziya a ku olovi moya ma khandziya mikhandziya tekisa kusuka hala ka Savulani halawa a ku olovi loko mi ringeta ku vutisa va rivala wa ku fikelela yini a va nge mi byeli munhu ta ku byela ku ni tirhisa leswi ni tirhisaka xiswona ene mi ngo mi kaneti ni se vanhu a va fiki va basulukile kwala a va fiki va basulukile mfuka mi basulukile mi kuma ku tekisa ku ene ka xiyimo xa kahle lexi ni hlamusaka ku tin'wana mi kuma ku ta ha ri tintshwa mara ti nghena hikwalaha nkoveni ni nga swi tivi ku endleka yini mi tekisa hala kaya halawa a ti lava ku ya jika Krematati ni ti nghena hi tibayi lowu iko kwalani na loko ti vuya ti wiki kona ti ngheni kwalaha ndzeni ka ritavi straight ti la ti nyizelana ni ha ku olovi koko a ku se humelela khombo ni ku ta va na khombo hi ta vuya hi ta tenga tin'wana kwala ka radio kwalaho sweswi ka ha ri right hi ku a ku se humelela nchumu mi ri ti huma ti nghena hi ku ya hi ta byela va masipala va ya chela misava ti nghena hi kwihi vona loko ti hundza ka ngove ku na laha titiraka letiya ti ya ku tenisa misava kona laha ritavi laha loko mi hundze ka ngove ma ha ku hundzanyana loko a ku hundzanyana laha ntomeni loko ma mi kongome ku ya Krematati ku na ntomanyana kwalaha ti jikaku kona kwalaha ti nghena hi kwalaha ku na patinyana kwalaha ti-F-iron ti tele ku dlaya ti-taxi ta koho mi ta swi vona moya siku rin'wana fika mi yima kwalaha ku busy ngopfu he vana akolovi mara kumbexani va chava ku ntlimbano wa vutleketli hala kumbe ku va ku ri na traffic hala ku jika Krematati se va ku swantswa hi ta hela hi ta hasa hi fika a swi nga ri kona swi leswi botped swa ha ku sungula nyana chana ene mo va mi khandziye tin'wana ti-taxi ta ku huma hala Phalavura ti nghena hi roho ra Krematati mara ni ta ku huma laha xikarhi laha hala ka hina a ti olovi ni mi twini machevula khulumeni ko 0860002543 nakona ka Afrika Wa Vulavula i khume na timinete a yi se ba awara ya mbirhi nakona ka dzuma na mina na ai ngoveni kambe a amukele n'wana mingiseri hi loyi nhleka minjhani se swa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mina ka leya ti-taxi masiku ni blame ngopfu mani lava nga endla ku ti-great nga ti nga ha vi kona hi mhaka ku nkarhi lowu ku ri na mabazi swilo leswi a swi nga ri ku endlekeni
mina la no maku kona na kona swa endleka and problem ya kona I ku taxi la yi fanekele Layicha kusukela mina no maka Mavonelo taxi yi fanekele chicha yi khanyi Layicha kusukela ka Mavonelo ya fika Rotterdam yi suka yi tele loko yi ya ta a Giyani loko I famba hi milenge naswona I ku ya khandziya babangu lavele babangu a va swi lavi ku I fika I yima I khandziya ya ku tele ka bongeni ya a Giyani va lava I khandziya leya ka vona lava hala ka Ndengeza na vona va swi lava ku munhu a famba hi milenge a fika babangu ku ri hi wa ka Ndengeza se swi endla ku mi kuma ku vanhu va va talerini a va koti ku va kota kambe ti kona musi ka Ndengeza ya ha ri kona Great North a yi kona liya ya Krostina Great North kumbe ku ndleka yini yi famba kan'we liyani ya vatirhi ntsena se swi endla ku va taleriwa hi vanhu se va endla ku mi kuma ku nkarhi wun'wani va phanga vanhu kusuka laya ka Mavonelo va famba na n'wina yi va kha va mi koleka va ta hlangana na yin'wana va mi fikisa ni le Nobluhuku se na n'wina hikuva mi taleriwe mi yime nkarhi wo leha mi kha mi tshwa hi dyambu mi tekiwa ka Mavonelo mi tlhelela ndzhaku mi kha mi ya Giyani loko movha ya mi onhekela ka Mavonelo se mi le mpfhukeriwele kule ku ya Giyani futhi sweswo leswi va swi endlaku se hi swo swi va taleriwe hi vanhu timovha ta vona I tintsongo loko mina ni swi langutisini se na hina hi ku hela timbirhi ta ku I khale ni yimini a swi na mhaka as long ni kota ku ya fika lomu ni yaku kona a ndzeni ni swi ta vonaka leswi nga ta endleka hi ri ndleleni a swi na mhaka ku ta khensiwa Xikwembu loko hi fikile Xikwembu xi kona ni mi twerisesi ni khensini I can't. 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandela un'wana wa mina nongona ku leyi yingiseriwaka swinene laha aka xitichi lexi se loko I nghena ko tani khila ku ta vulavula na hina I nga pfi khidla swin'wana hi le tlhelo hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika Wa Vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula 0860002543 nkaya timineta hi seba awara ya mbirhi a amukele n'wana mingiseri hi loyi nhlekani aye botpet nhlekani aye boto wa mina mi ri yin'we mina malaka ma-taxi hala ni vona problem leyi kulukumba ku pfumala vufambisi hala ka association kumbe na hala ka ma-traffic because vanhu vo tala lava khandziyaka taxi va 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 jahile xo sungula rambirhi lo wa driver loyi I va a langutele ku a ta kota ku kuma mali loko yi jahe yo vonaka se vanhu va lava va ri ku ka mhaka ya ku jaha ya ku hatlisa swinene va rhambile se loko ku ri na control ya kahle kusuka hala ka association ku tlhela ku va ku ri na control ya kahle kusuka hala ka ma-traffic a ni voni ku a heta va na problem ya ku vanhu va tala taxini van'wani va yima loko a swi tshamisekanga kambe loko a ku ri na control a va fanele va kha va ndla yini hi ku vona ka n'wina a va fanele va kha va ndla yini loko ri ma-traffic va tsala mathikithi ku ndleka yini mathikithi a va fanele ma tsariwa swinene a va fanele va tsariwa mathikithi kumbexana loko swi koteka yi yimisiwa taxi yaleyo ku foneriwa yin'wana leyi nga le anekisana ni loko ku ri hala ka association side yi ta teka vanhu ku yi teka vanhu aloye kumbexana loko ku ri ku a fayiniwa no fayiniwa a fayiniwa loko a ne vutomi bya vanhu bya byi ri nghozini loko mo mi vitaniwile ku mi heta ka interview kun'wana so mi kuma ku ya ta taxi yi tele mi complaina mi leswi driver a ta ku hlamula swona ku loko ku ri ku nga la ku khandziya ho chika and mi twisisa ku mi jele ku ya ka interview mi ta tshama mi yima kwalaha mi ta mi tshama ku a mi na option a mi na choice yin'wana se mara loko ku ri na un'wana kumbe yin'wana xirho xin'wana xi nga hi le sayitini xi nga ku controleni hi ku vona ka mina ni vona nga kumbexana a swi ta kota ku controla se swi vula ku hina tanihi vakhandziyi hi nge vi vanhu va kahle va ku vulavula swiphiqo swa hina ku ololoxa xiphiqo lexiwani swi lava munhu wa le handle hina hi nge swi koti hina na driver a hi nge swi koti driver I langutene ku khesha mali yo vonaka hina hi langutele laha hi nga ndlela leyi ya kona ya ntirhweni ya kwihi hi langutele ku hatla hi fika laha hi ya kona se hambiloko yi ri ku yo lodiwa yi lodiwa kanjhani va ku nghena u ta yima kunene loko langutisa ku nkarhi wo i nge nyiki warning loko fika ntirhweni wa ha ku pfumelela i ta yima kwalaha taxi yi famba yi kha yi famba hala ka short left hala yi famba hala ka siding yi ze ya ku fikisa leyi i ya kona yeah no mi tavuya swinene let me tell you about I can sustain income 0860002543 tisala ta rintsevu timina yi nga se ba awara ya n'we awara ya mbirhi mahungu ya misava ivi mi nghena ka nangona ku dzumba ra mina
ntwa ba ngari va ri va ta va ka va bulana tinqambi la leti nga le ku phikizaneni ka masagwadi ya lembe na lembe ya 19 Xitsonga Music Awards leti nga ta rhurheriwa le Ankowankowa Stadium hi siku leriya ra vo 21 ra n'hweti leya ya N'wendzamhala ai nga tina swi vona hi ri ra Ankowankowa ai mativa Ankowankowa Ankowankowa ku na tindhawu i twa ku hi le bindzu la loko ha ku hi le bindzu lani matsongo i twa van'wana ku halawani hi le High Point hi loko se ri Nkowankowa hayi swe le Mbamba hayi ku siku na le Mbamba ni nge vuli sweswo a hi amukeli n'wana mingiseri lo nhleka Hayi buthete Mpfukeni. Mpfukeni papa mjani n'we Hayi Mpfukeni. Mina lavo nghena ka le amatekisi ne. Ka matekisi ni nga vulavula kusuka ka Mdavula mo ku Milamula Bungweni Xikamani ku ya fika laha ka R81 ku ya ka Malamulele maswona ne. Loko hi vulavula hi patu leriya ya vanhu va kona va hlupheka swinene and then nkarhi wun'wana loko hi fa hi blame laha mina hi ku ya hi mina ni nga blame vanhu va 4 ku nga va maphorisa na muchayeri na lava langutela titekisi na mukhandziyi hikoka sweswo leswiwani ka muchayeri ne wa pfumela ku khandziyisa vanhu va hlayini swinene a nga vuli ku ri yimani yi se yi tele tekisi because na target leyi va n'witi yona ku ri ku na checking ya mali ya so yi lavekaka hi siku ma twisisani even then loko se hi fika ka loyi wa maphorisa xiphorisa xa swi kota xi kuma tekisi yi tele swinene ku sweswi va nga swi hlamuseta ku ri ya tala tekisi ku tlula vanhu lava nga yo tshama ku tala lava nga ho yima kambe maphorisa lawa ma swi endlaku mo special kwalaha ka Malamulele laha ximuhini laha loko mi ya ka Dinga ne loko loko mi fika ka patu lera ka Dinga mi khe mi vona laha ximuhini ku hi laha maphorisa ma yimile loko ma yimile laha va swi kota ku tshena kwalaha ka R81 va ya ka hala ka patu ra ka Dinga before va jika laha maphorisa se va tsutsuma va landamisa loko va n'wi landamisa lo va taxi driver va fika va yimisa misa lo va taxi driver va humesa driver's license a humesa driver's license taxi yi vuya loko yi vuya va n'wi hlamuseta ku no famba driver vanhu loko heta u vuya haleni hi leswi nga humelela kumbe swi nge ri ku humeleleni okay ivi hi langutela haleni ka lava va languteri va mathekisi association na vona lava va kha va kota ku n'wi byela misa loko yi tele ngopfu taxi ya wena i nga fambi hi hala ximuhini nghena hi le ka Dinga ma twisisani loko swi ta kambe mukhandziyi na mina ya ntirhweni ka Malamulele ka Malamulele ni vitaniwe kumbe xana le ka interview kumbe mhani va admitiwe xibedhlele kumbe ku nga van'wana swo taniyani ivi ni tsutsuma na mina no hayi i nge ni hatla ni kuma taxi ni famba a kha a hlamuseta un'wana a ku a ni va hambanahambana va taxi driver laha un'wana ta mi byela ku se yi tele ende ku tala ka kona hi ku yi tele ka lava ngo yo tshama yi tele ka lava ngo yo yima mara na mina fostela no kombela nta yima nta timanyukuta ivi u kuma ku nkarhi wun'wana wa swi kota na ku yi tele hala ku ngheniwaku hi kona na le hala ka passenger mara munhu u kota ku a nghene hala ka driver u fika u nghena xikarhi ka tigiya u tshama u ri wa xinuna kumbe u ri wa xisati hi ndlela yo njhe yaleyo laha swi nga nghozi ngopfu that's why ni blame vanhu va 4 ka swilo swi humelelaka ni mi tweli bot ni mi tweli swona I can't anti vu hari na un'wana Jindani okay ve ri hari na un'wana a ni la ku vula swin'wana ma ni teka loyi nhlekani nhlekani a hi ndeni Jindani vele ku hi yingiseleni ka radio mi yingisela fonini va ka hina a mi yingiseli ka radio loko ze ku hallo mi yingisela fonini ma ni mi byela leswi ni nga swi twa ku fika sweswi swi tlhelela kwalaya ka mhaka liya mhani va nga vulavula hi yona ya ku lava nga dlaya ti-Great North va hi dlele and hinkwako lava vulavulaka hi kona hi laha ku famba Gazankulu transport mina loko na ha kula ni tshama ka Makhuvela a hi swi tiva ku loko hi khandziya bazi a Giyani hi ta chika ka Malamulele and bazi ra koho a mi kuma hi famba tibazi ta ka John Tlungwane a hi swi tiva ku na bazi ra ka John Tlungwane ri ka ta hi khandziya na ma vona laha masipala laha tlhelanyana ka laha masipala wu nga le ku akeni miako wuntshwa ka Malamulele a ku ri rinkini ya tibazi to tala ta twa ku ri ta John Tlungwane tiri ku ri na number mane na number mane na va va le hala si i number mane ma a ti ri koho tibazi ivi ku fika kwalano ku sungula ku ta mathekisi nyana loko ri hala ka Bungeni a wu kuma ta ka Ngwenya i hala ya ka Ntlhaveni a wu kuma ta ka Makombani ma swi vo a ku ri
mathekisi ntumbuluko wa wo a ku ri matlasi nyana yo vanhu vo karhi vatirhi na yini a hi langutela ku hi ta fambi bazi ra nampundzu ra na nhlekana na madyambu sweswo a ta ha ri kona tibazi teto hi yo mhaka vanhu va ri ku hluphekeni va ku tala se n'we mi nga ka switulu swa vurhangeri yimani hi milenge mi pfuna vaaki hikokwalaho ka yini ku nga ha ri na renke ka Malamulele ya tibazi leti ti hlanganisa miganga liya na doroba ra ka Malamulele mi ndlela ku yini sweswo ku rifa doroba ra ka Malamulele leswi ndlaku ku nga ha vi na tibazi leti ti hlanganisa miganga liya hinkwayo laha Giyani mi ndlela ku endla yini rifa doroba ra Giyani hi swo mi lavaka swona se n'we mi nga ka switulu swa vurhangeri lulamisani mhaka yaleyo ku nga se humelela ntungu lowu vanhu va nge le ku rileni wa ku va nga hetelela va lova hikokwalaho ka ku va khandziya va ri 60 and then ka taxi yo rhwala vanhu va 14 vana na siku lerinene nongonoko ra humerisiwe Nchindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula hlulani fanele magayisa hi loyi na mahungu ya misava a awara mbirhi kusuka kwalano dzumba na mina na Ike Ngobeni na Mchangani tata